ngapa Mary Magdalene fan in bang ma ngapa sin met tamalit lut keshipen haru ammonia club in which Jesus with tamalit lut give a passash accurate malalos Tash man kopagitya sin giruk Jesus ilak kayayala Panang Yakshui ekaksak vaksin lem. Ngapa siya palay inti sisken saksin lem kipeli ni penasil. Ngapa witness yomet kemolyak Jesus Christ. Mayen ngapa so memet na ikanya ka. Ngapa kipalayan si Pampang Megtala sa painik na kagaya.